Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur puja kepada Allah. Selawat salam kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selawat salam kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan kepada ulama-ulama yang mu'tabar, ulama waris Nabi, ulama kekasih Allah, ulama bintang gunung. Yang mulia kebandung boleh kamu alim ulama, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, yang mulia imam masjid, pengatur, pengurus masjid, yang mulia kebandung ketua jamaah Jumat, undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala berwujud bedanya kan barang wajib bagi Allah. Nabajud hana bejud, hana soyu, hana sothap. Nabajud bedanya oleh Allah. Tak kubur yang murka Allah pun hana merasa kerugian. Tak kubur tangan pun Allah hana merasa lebih. Karena tanya diwujud oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lu wujud jin dan manusia, lu sembah lu. Illa liya'rifun, lu yuridun. Lain lagi juga. Masalah rezeki, anak punya izmiki leji menanlah. Rezeki lebih, anak punya izmiki rezeki. Jatah umur dek kalau lu batasi, jodoh lebih. Langkah hudip dalam dunia pun kalau lu atur. Sebenarnya tanya hanajid keraguan, bak berhenti aja nak keraguan. Berangkapan je minta lebih daripada yang ada ditulis. Berangkapan je minta. Bahkan tanya nak tambangmu kadang. Tapi ubah yang kagak tulis lebih. Habis menulisnya meninggal. Yang meragukan tanya lang hudi. Temati terempuk baiman yang Tuhan, yang kenyan yang meragukan. Mesuruhnya tak bangga dengan ibadah. Nak dah bangga dengan ibadah. Nak tak sembahyang Jumaat, nak sembahyang tarawih, sembahyang raya, sembahyang duhur, asar, maghrib, isya, sedekah, duha, tahajud, bantu orang lain, banyak ibadah, biar merasa bangga. Lebih haya ibadah Syekh Barsesa 80 tahun khuluwah, tapi mati nago.
Masa dah bangga dengan makrifat, lebih haya makrifat Bal'am bin Ba'urah. Pandangan Bal'am bin Ba'urah tembus Lauhil Mahfuz, nyanban makrifat Bal'am bin Ba'urah. Tapi waktu mati pun hanak. Tak kena ilmu, dah bangga dengan ilmunya, hanak pun dah bangga. Lebih malam iblis. 80 tahun di semubut iblis. Karena sombong kebalikan dari Azazil je ke Iblasan iblis. Yang meragukan lah model danyo watai sakratul maut, watai gupu talqin dia urus merempok mengucap 2 kalimah syahadah Tuhan, nyan yang meragukan. Bila beralih Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. So yang rumpuk baca kalimah la ilaha illallah tambang surga. Nyoba mengucap nyoke yang meragukan kita. Tak mohon sabi-sabi dalake ba Allah, ya Allah. Allah makhtim ajalana ya Allah. Nampak selamat ya Allah, nampak kekal iman lu, nampak akhir hayat lu dengan keadaan husnul khatimah ya Allah. Tapi malah kadang lu semayang menan aju tak bedah ju seakan-akan ibadahnya apa anak boleh laki-laki ya Allah. Tapi ikut ibadah. Ciri-ciri ibadah getuang le kubur ibadah hana tinggal ibadahnya yang ciri-ciri. Maknanya menyoleh semayang kebit han kepada tetap zikir doa tetap yang ciri-ciri ibadah. Nyoleh kadang le tak ibadah. Tak kubah je ibadahnya seakan-akan ibadahnya gua penting begitu. Tapi naurung pada pedalkin hamerumpok mengucap 2 kalimah syahadah. Nyokunyo detik-detik terakhir iblis di habis nanti. Cara godaan iblis kan bakbut maksiat menteng goda. Bakbut taat na iblis. Kadang-kadang tanya dalam masjid hanai permun, tajak Jumat hanai permun, sembahyang tahajud hanai permun, sembahyang duha hanai permun. Azrah hanai promun. Tapi boleh saja itu me dan nyoba kita bukti itu me. Beklam tahajud, bengah duha, sedekah, wakaf. Hanai promun. I promun bagi kita bukti itu mem. Pak itu mem. Heingan kira duk bi kopi cerita. Long kalau wakaf semen di mahosa masjid. Beklam nak ku tahajud, beklam nak ku zikir, beklam nak ku baca Quran, subuh nak ku sambung duha, nyapat itu semua. Beklam hanai berangun dah. Cara tak iblis, cara tak. Kaji tak mohon tapi ba Allah Taala ke ya Allah. Nak selamat iman lu be itu me le iblis ya Allah. Sakit sakaratul maut. Tak kala malaikat Israel lebih sakit daripada gecincang 1000 pedang. Kalon, golong dari nyawang, kalon. Maka Nabi sampai nak ajarkan doa supaya mengabek ia ke malaikat Israel, bek ia ke malaikat maut, gak ajarkan doa di Nabi. InsyaAllah dia ada tim amalkan doanya. Sehingga kita merumpuk malaikat Israel agak hana merasa termakut. Doa agak ajarkan dia Nabi. Allahumma a'inni alal maut wa hawwilhu alayya. Allahumma a'inni alal maut wa hawwilhu alayya. Ya Allah, netulung lun bak sakaratul maut, nepemudah lun menghadapi sakaratul maut. Hanjit bahasa Arab, bahasa Arab tu. Allahumma a'inni alal maut wa hawwilhu alayya. Ya Allah, netulung lung bak sakaratul maut,
dan nepemudah lun menghadapi sakaratul maut. Kedamang malaikat dia tarik nyawa tanya. Segolong ketarik tanya terbujur dia jadi. Urang lebih sakit segolong meninggal. Nyentanda kena cabut dosa. Hana sinek duro yang tutup bak tubuh manusia, melainkan Allah kena cabut dosa. Akaji wate kena musibah sabar. Allah lepa agak lelaki. Lun bi nikmat ka syukuri. Lun bi bala ka sabar. Lun bi hukum ka rida. Hang ka rida hukum lun, hang ka sabar tebala lun, hang ka syukuri nikmat lun, ka tebit yu langit lun ka minta Tuhan telah elok. Berat ancaman Allah. Tak lebih bala sabar. Bempet-pet. Allah tengok di musibah kan bengih, sayang. Cuma bala menurut kenang. Menyo kenang dia tu orang alim, ulama, soleh, sadiqin untuk menambah iman. Kenang bala dia tu orang jahil, maksiat, teguran. Kenang bala dia tu kafir, azab menurut kenang. Tajak ulang sama. Ulama gure mandum najak ulang. Tegepe iraya mandum mati tadi. Kadang-kadang dia dibiak sulung. Ada pada tunggu cilik. Pakon meneranglah. Cara menghadapi balanya kibat. Munyona ilmu paling-paling kita kalian pada dumlang-lang tangok. Itu biat sulam baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang menyahana ilmu aku benar. Kalau aku pegah bagi cik, aku pegah tanggul. Kena bermut. Camat sama, sedeh sama. Gara-gara mati padi, habis gok salah gara-gara dia. Padahal yang putren ujian yang kubertuh tanggul buat Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan barang yang kamu perbuat. Hana dalam dunianya yang hana ruh buat Allah hana. Khairihi wa syarrihi. God dengan buruk teruk mendumba Allah. Cuma yang buruk baik langsung pedalai ke Allah hana ada. Lenyan tanya terbujur tanya baru anggota tubuh di laki-laki ini. Ibadah nyawang di bak mata. Ikun bak mata radui di mata unun. Wahai mata radui. Uronyo tanya kamu pisah. Borokon saban-saban kakalan saban tahu. Baik yang god hanagat dua-dua kakalan. Tapi uronyo tanya kamu pisah. Illa liqa yaumal qiyamah. Tamrumpok uro kiamat. Lagi lagi izin tepit di mata. Ibadah nyawang itu bak jaro. Ikut le jaro unun bak jarawiyah. Hai jaro radwiyah. Uronyo tanya tamu pisah. Borokon saban tamat, saban tarabah. Tapi uronyo tanya tamu pisah. Illa liqa yaumal qiyamah. Tamrumpok uro kiamat. Nyan jaro hana umat li, hana megrak li. Alian ibadah nyawang jitun baki. Ken gaki unun bak gaki wi, hai gaki radwiyah. Uronyo tamu pisah. Borokan saban tajak, saban talangkah. Tajak bakbut ke, bakbut hanagat tanya mendua. Kah dika, long dilikut kah dika. Tapi uronyo wahai gaki radwiyah tamu pisah. Illa liqa yaumal qiyamah. Tamrumpok uro kiamat. Ibadah nyawang diik bak punyung. Wahai punyung radwiyah. Uronyo tamu pisah. Borokan saban tasima, saban tadinga yang god hanagat bandua. Kadang watai dengar kita mau ratlung itu biar rakah. Kadang kita mau ratlung mezakat bauta. Tapi uronyo hai punyung radwi kita mau pisah ila liqa yaumal qiyamah. Kle punyung. Sengap gaki, sengap jaro, sengap punyung, sengap mata. Habis la kaidin mandu. Lih nyan tinggai dua boh tu. Lidah dengan hati. Munya sempat itu mela kaidin dikul lidah wahai hati. Uronyo tamu pisah dua. Dileborokan gata yang ucap lun yang pembenar.
Gada yang ucap long yang petasdek. Tapi urangnya tak mau pisah hayati ila liqa yaumil qiyamah. Menyo sempat itu melakaidin naudzubillah mati hana merempok bariman. Teman ikna sebab-sebab tengku itu melakaidin dum. Antara lain iaitu melakaidin lidah dengan hati. Urang ragu ke rezeki pada dia. Kadang-kadang bambengah tanpa tak sadari tak tulak pintu anak takun bedah jak ublang. Nya anak ajak ublang pe ke depu baju. Bedah jak ugle, nya anak ajak ugle pe ke depu baju. Bedah jak mekat, nya anak mekat pe ke depu baju. Nyan bahasa ciri-ciri untuk takut ham rupok mengucap dua kalimah syahadat. Seakan-akan belangnya yang direzekikan, seakan-akan mekatnya yang direzekikan, padahal tanpa berusaha pun na rezeki menyo Allah kena berkehendak. Contoh anak di rumah, anak tanya lah lingku mak ai puro na yak mekat, puro na jak ublang, puro na jak ugli, tapi ti puro na makanan lam babah. Buat Allah. Anak ke tanya umur 4 tahun, umur 5 tahun, diplung-plung, dijak-jak, di main-main. Tanya orang cik nak kekayaan, masabah miliar kekayaan. Meninggal tanya necak umur li Allah. Bandung harta milik anak, pajan di harkat. Pajan di jauh beli, pajan di jauh belang, pajan di mekat. Kok bisa harta wa kejih yang kenyan buat Allah. Maka usaha tanya hana berubah. Cuma usaha pelah hebut hagai. Punya rezeki bet hagai-hagai ragu. Karena Allah yang tentukan bantu. Yang kedua, orang yang hana merempok mengucap dua kalimah syahadah itu melakai izin hati dengan lidah. Orang yang baju haram hana taubat-taubat. Haram hana mecih sabu ganja. Banyak benih-benih haram. Letak jenis-jenis haram. Tak pajuh hana taubah-ubah dan tebut haramnya. Mengikat lidah pada kebetalkin. Yang kedua, orang putus keluarga. Kakak beradik hana maaf-maaf. Ado-adun mu pakai-pakai mekun-kun. Ana laki-laki maaf. Bah bidang ibadat tidak mesusun. Tak semua buat, tak jabut, tak umrah, haji, bolak-balik, keluarga, hana tak pegang khabar. Mekemat lidah, tega petalkin. Sabah rahim tak dua. Sabah kandungan tak dua. Makanan saban tak baju belah rahim mak. Tapi pakon watai karaya kadang putu-putu. Watai ubit matang cut-cut, tak muplung-plung dengan ado, dengan abang, dengan adik. Tak pajuh bu sabah piring kadang ikut sikret lelek tak pajuh. Kadang watai adik jak sikula rebah kacok li abang peik di tangan puo. Watai ubut pakan god, watai karayuk pakan mu pakai. Mungkin hana tatu relate tu yang keluarga. La tadkhulul jannah man qati'ur rahim. Hanta mong surga orang putus keluarga. Yang keempat, orang yang takut ditinggalkan iman, orang durhaka mak dengan ayah. Alqamah kalau rasa, Alqamah udip masa semasa dengan Nabi. Lebih diutamakan kurma ketimbang orang si. Mekemat lidah Alqamah hamrumpok mengucap. Haitim kesut nyawang maknanya, haitim kesut nyawang. Membuat-buat Alqamah, saya nak gejak kurma Alqamah, ya Rasulullah, suami lun sakit. Gejak perintah Nabi wahai sahabat, temui Alqamah pun sakit. Nejak barmah Alqamah, membuat-buat Alqamah nyawang haitim tepi. Gua ceritakan dia sahabat ya Rasulullah laganyo kejadian. Getanya pekeh hana semayang, na ya Rasulullah. Puasa, na ya Rasulullah. Ibadah-ibadah wajib, mandumna ya Rasulullah. Pakon tanya. Duda Nabi tanya, kurang cik mantang ya Rasulullah. Nak gejak kena hana ya Rasulullah. Duda giat tung mak.
iba mak bak rumah Nabi. Dan yang di Nabi, wahai ummi, puna anak yang nan Alqamah, na ya Rasulullah. Lun mohon ya Rasulullah, baik nak cekot nan jih bak lun. Baik nak sebut nama jih bak lun ya Rasulullah, baik nak sebut. Tak hati lungnya ya Rasulullah. Banyak lung kandung, lung pelahir, lung pi makanan. Lung banding tulung, lung minta nafkah. Disente muka dia urau perut dengan badan putih dengan bak demi kejih ya Rasulullah. Tapi hana ini nalun. Urau raya, urau god bulan god hana ada bak rumah lun. Lebih diutamakan rumah dengan anak di. Baik nak sebut nama jih bak lun ya Rasulullah. Umi pemaaf Alqamah sakit berat. Ya Allah, sakit. Ke Nabi, wahai sahabat, kumpullah kaya. Kumpul kaya. Duduk nak tajang lima kepa ni Rasulullah kaya. Tatet di dunia juileh. Gesuut ma Alqamah, ya Rasulullah, baik netet anak lun pun maaf. Nyanban ma ke anak. Li kekun pun maaf mukrok serupung meninggal. Mekemat ngurung si baik mupapi habis. Menyona mudah rezeki tolong urung si, bantu urung si. Yang nak ada tepuk tamah di rumah tu, keramik, marmal, tamah, pelapon, pasang AC. Urung si sampai nohat urung matang ke pinggang ija krong masa ubud tanya. Urung si urangnya matang ke pakai ija yang masa ke tingkut tanya. Urung si nohat matang ke jatuh pantai yang pernah tak grup-grup tanya. Urung si nohat matang ke belah-belah rumah yang pernah ke main tanya. Tapi rumah tanya bertingkat-tingkat menggantau-gantau warna rumah. Bahkan urang si tak singkirkan, lebih tak utamakan kehidupan tu. Menyapelai rezeki bermudah, buka dua palit urang si. Menyapelai bermudah rezeki, buka dua palit urang si. Menyurung si kan wabah Allah, sedekah niat ke beliau. Menyurung si kan wabah Allah, doakan kepada beliau. Allah maghfirlaha warhamha, Allah maghfirlahu warhamhu. Kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Walaupun taat tu, habis-habis ngurung si, pres tak buat salah. Karena kebahagiaan hidup na yo, bah pi kaya, bah pi carem. Menyurung si gegom padat, urangnya pengfod. Tapi tak akan mustahil si urang miskin papa dengan doa urang si kadang berangkat tanah mulia. Maka ciri-ciri urang hamrumpok mengucap dua kalimat syahadat, urang durhaka dua ibu bapa. Dan le yang lain-lain yang dia kita yang membuat selama iman na'udzubillah. Maka doakanlah kepada urang si, megat dengan keluarga, tinggalkanlah baju yang harum. Dan melaki ba Allah berselamat iman, ud'uni astajib lakum, laki dan Allah niscaya dan terima. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin rabbal alamin. Maaf salam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار